mbibutse ko tugiye kwakira umushitsi bumenyereye umusesenguzi inararibonye. Mbibutse ko uyu munsi kuri bugira amahirwe mu by'ukuri hari ibyo mubona ku mbuga nkoranyambaga mutazi ngo byakozwe na bande, mutazi ngo bigenda bite, ariko iyo twagize amahirwe tukabona ubisesengura, twatumaze iminsi n'ibyo tuza tukabaha update, ariko uyu munsi ndagira ngo no muri space twarimo twigeze tubabwira yuko byaba byiza update z'uyu munsi tuzigeneye aya masaha. Dufite umusesenguzi umuhanga mu izina tumuha ry'icyubahiro hano kuri line ya murandasi ni Oxygen, ariko uyu munsi yaje mu izina rye ry'ikinyamakuru bita Top Kivu. Ubwo rero ndagira ngo bavandimwe mbakire, ariko muze no kunyemerera tumuhe ikaze tubukiye ku mutima. Bitewe ikibazo kiri mu karere cy'urugamba, uyu munsi ndabona mwateguye ikiganiro cyiza kandi kinaryoshye ku ibanga ry'intsinzi ya M23 kuri FARDC. Ni topic irebana n'ibintu bya defense. Mu mazina ngira mwamvuze nitwa Oxygene, kandi umusesenguzi mu byerekeranye na defense, sécurité na relation internationale. Akaba ariyo n'amashuri nize, afitemo impamyabumenyi ku cyiciro cya master. Nkaba nkunda Congo, igihugu nkunda cyane, n'akarere. Ikaba byaratumye kubikunda nkora ubushakashatsi buhambitse kugira ngo tujye dufasha wenda abantu bavuye mu gihugu nangwa bakirimo batazi ibirimo. Ubushize twigeze tuvuga ku by'ubukungu, ngira ngo byafashije benshi kumenya ubukungu buri muri kiriya gihugu n'ukuntu bubapiye n'abanyagihugu n'abayobozi b'igihugu ntibugire akamaro ku baturage. Icyambere ngiye kubasobanurira FARDC amavu n'amavuko yayo, kuko ntabwo wakumva ibanga ry'intsinzi ya M23 utari wumva ni iki gituma FARDC itsindwa mu rugamba irimo kugeza ubu ngubu. FARDC ni mu bugufi ni igisirikare cyitwa Forces Armées de la République démocratique du Congo. Ariko kuva mu 1885 kugeza mu 1960 yitwaga Force Publique. Icyo gihe cyari igihe cy'abakoloni. Iyo Force Publique yari ifite mission ebyiri gusa icyo gihe, kwari ukudefenda sécurité nyine y'icyo gihe yitwaga État indépendant du Congo, na mission ya kabiri kwari ukudefenda intérêt za Roi Léopold II mu bya amabandi yazaga icyo gihe yacuruzaga abantu abacakara. Indi mission spéciale twavuga ari ruhande ya force spéciale ya Force Publique yari yo guproteja iriya exploitation ya caoutchouc yabaga muri za Equateur na Bandundu. Alors kuva muri 60 habaye ubwigenge kugeza 71, iki gisirikare bakitaga Armée nationale congolaise yitwaga ANC, cyayobowe na Perezida Kasavubu igice ageze 65 kugeza muri 71 kikiri ANC, nibwo mu buto yahise agindura Forces Armées Zaïroises muri 71 kugeza 97 AFDL yinjira. Kuva 97 kugeza 2003 bayitaga Forces Armées Congolaises, ayo yitwa FAC. Kuva 2003 kugeza uyu munsi nibwo bayita Forces Armées de la République démocratique du Congo. Alors icyo gihe yitwa Armée nationale congolaise muri 60 yari yobowe n'abasirikari b'abajene bafashe nyine relève abazungu bamaze kugenda, kuko ku gihe cy'abakoloni igisirikare cyose cyayoborwaga n'abazungu nibo bari aba-officier. Haza kuba ikibazo rero, abazungu ntabwo bigeze bategura icyo gisirikari cya Armée nationale congolaise cyari gihindutse kivuye muri Force Publique. Nta n'umwe wari urimo w'umufisier supérieur, wari ufitemo grade ikomeye cyane yari mu butu, nayo icyo yari sergent. Undi wari ufite grade yimukurikirana witwaga Lutundula, we yari caporal. N'undi wari ufite amashagaga akomeye ariko yari umusivili, ariko bahita bamugira umusirikare yitwaga Mpolo.
Alors kuko bose nta numwe wari warakoze amashuri ya gisirikare akomeye cyane, niho habaye ibibazo bya soulèvement y'amarebelio yabaye yazamurere n'iki, bituma Kongo igisirikare cyayo bagishyira sous tutelle ya Nations Unies. Ubwo abakiyoboraga muri cadre ya Nations Unies ni umujenerali umwe bitaga Von Holmes, ni umuswedwa, n'undi bitwaga Ben Ketani, n'umutunizi. Ariko igisirikare cyahise uko bivuze icyo gihe cyari sous tutelle ya manda ya Nations Unies. Nuvuga ngo ntabwo cyari kishoboye kuko nta ba officier bari barimo bari bashoboye kugira ngo bagifashe kukiyobora. Alors ubwo rero mu kanya babonye nta kundi babigenza, nibwo abantu nka Mobutu wari sergent bahise bamubombarda grade ya colonel. Ibaze kuva kuri sergent ukarenga sergent major, ukarenga ajida de première classe, ajida deuxième classe, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, major, lieutenant colonel, ugahita uba colonel. Ibaze iyo ekare kuva kuri sergent ugahita uba colonel, byari ibibazo bikomeye cyane ko nta capacité zari zirimo z'igisirikare. Uwo n'igisirikare cy'icyo gihe cyabaye baze kwiterabwoba gusa kuko nta mwuga wari urimo mu bayobozi bari bahari. Icyo ni ikibazo cya mbere cyateye kiriya gisirikare. Alors kuva fazi imaze kuba rero muri 71 a partir ya muri za 75 kugeza muri 80 habaye ironda koko rikomeye cyane. Abangala ribo nyine bari biganje muri icyo gisirikari batangira guhiga bakasayi nabo muri shabi icyo gihe babakatange, ku buryo hari abasirikari basaga 1000 bapfuye muri icyo gihe. Icyo gihe bari gukora nyine nk'uko bari kuvuga ngo hari derwandalisation, bakuramo abantu bavuga ikinyarwanda. Icyo gihe n'icyo gisirikari cya Mobutu cyakuyemo abantu bose barabavugaga ikikasayi n'abakatange baba exclu, kugira ngo yempoze agishiremo gusa abangwandi n'abangwaka bava muri Equateur, bava mu bwoko bwe. Iyo ni indi kibazo cyahungabanije kiriya gisirikare. A partir ya za 80 noneho nibwo Mobutu yatangiye nawe kope yo kutangira kurya amafaranga y'abasirikare, none batangira guhembwa nabi. A leur retour nabo ibyo bakoze ni biki, ni intwaro zatangiye kujya zigurishwa, bakazigurisha abangubya, abantu babaye za Rucuru na Masisi baza abangubya baribo babraconnier, bakazigurisha icyo gihe kwa Savimbi, amarebelio yarari hari ya za Angola n'izindi zajyaga kugurishwa za ntuza za mu bihugu nko muri Chad ainsi de suite. Hatangira kuba za trafic de minere z'aba officier generaux muri za 80, noneho na détournement y'imishahara y'abasirikari. Ubwo kugeza muri za 90 niho rero 91 kubera ko kababaro abasirikari ba faze barimo habaye ibintu bita za pillage. Babaye Kinshasa muri 90 murabizi, habaye pillage muri 91, haba na pillage muri 92. Automatiquement bituma n'aba officier b'amahanga bari mu kiriya gihugu cya Zaire baformaga ingabo za Mobutu bahita bose bacaho. Hari ababirigi, hari abashinwa, hari abafaransa, hari n'abayisirayeli, bose a partir yo pillage 91 bose baragenda, nuko igisirikare gisigara nta indi formation gifite. Alors nibwo Mobutu yahise akora reforme yihutirwa, weramaze komaramwe abakasaye n'abakatange, abazungu bagiye bamufasha guforma igisirikare. Alors atangira gukora igisirikare noneho cyo bwite cyo kudefenda intérêts bwite, niho haje nka za DSP yari yobowe na General Nzimbi, akora indi yari Premier Brigade Blende y'abaharambanza ngungu mu nzira hagati ya Kinshasa na Matadi. A forma 13e brigade ya infantry yagiye gushira Kalemi, akora indi brigade bita 21e brigade infantry, cyane cyane yarizwi ku izina rya Leopard. Ku buryo iyo Leopard suko n'imbaraga zari ifite, ariko nibyo yakozemo par rapport à repression, kwica abantu, naho bishe n'abayitsidye hariya za Lubumbashi. Hari ubwo ashira indi brigade yari 31e brigade y'abaparachutiste yabaga Kamina, n'indi 32e brigade y'abaparachutiste nayo yabaga Kitona. Yongeramo na 41e brigade y'abakomando yari baze Kisangani, yari ifite batayo ebyiri, imwe yitwaga 411e batayo, abana b'irucuru murayizi bati bana Roma bana 411e batayo y'abakomando, naho 412e batayo yabaga Rubirizi hariya muri Sud Kivu. Nguko icyo gisirikari cye cyari kiri structure muri reforme yagerageje gukora kugira ngo arebe ko yagerageza
gusiba icyuho cyari kirimo, ariko nubwo bitaje kumushobokera nibwo yaje kubiranforsa rero, abiranforsa na ntuza na division Kamanyola yari ifite 11e 12e 13e na 14e brigade, nayo ayishyira muri Shaba. Usibye ko yakoraga za operation nyinshi cyane nk'abantu babaye muri Rucuru na Masisi, muribuka muri za operation Mbata na operation Kimia, ni division Kamanyola yakoresheje kuza kwica abantu icyo gihe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mwa kara karere bafatanije n'abangirima. Yari division Kamanyola yakoze ibyo bintu muri za 91, 92, 93, hariya za Singa, Imweso, Nyanzare, za Kikuku no hirya no hino n'ahandi tutavuze. Ubwo aza kuranforsa rero iyi structure n'abagarde civile, ariko hari asanzwe n'indi yitwa gendarmerie. Noneho mu rwego rwa gisivile hari iyo bitaga SNIP, Service National d'Intelligence et de Protection, hari n'iyo bitaga SARMA ya gisirikare, niyo yasimbuye nk'ubu DEMIAP yasimbuye, ariyo Service d'Action et de Renseignement Militaire. Noneho ku rwego rw'ibanze habaga yo bita y'abakader, ariyo Corps d'Activiste de la Révolution. Alors nguko cyo gisirikare yaje kukirestrictira, ariko ntibyamushobokera kuko imishahara yagomeje kuba mike, kandi nibonetse bakagira bate bakayirya abayobozi babo. Noneho kubera DSP ariyo yari afite asigaranye yizeye nkaho harimo bene wabo, aza kubongeraho indi brigade yaje gukraya bitaga brigade blende, yo yari ifite nk'abasirikare 500 gusa. Ubwo mu butu nizo ngabo yari asigaranye, naho izindi zose zari zibereye muri pillage, trafic de minerais et de vente y'ibikoresho bya gisirikare. Alors ku rwego rwa force navale nangwa force aérienne, burya mu butu abantu bari bamuzi nibikangisha yakoraga gusa, ariko ibikoresho byinshi yajyaga bitira akaza akabyitirira ibye. Ngira ngo nicyo kintu gitangiye kugaruka n'ubu ngubu komanda y'ubu ngubu, kuko nk'indege zakoreshejwe ejo bundi muri ya prestation de serment bazikubiseho logo ya FARDC, kandi ari indege bari baluwe ku basivile. Mu butu nawe yaragendaga agatera ubwoba, agafata za Mirage akemeza agatanga amafaranga menshi, akaluwa zikaza zigakora spectacle, kumbe zigasubira mu bihugu byazo. Ni nabwo abantu bajya bibaza tse abakadogo bakubise mu butu bate, nuko yari yarashinze igisirikari cy'izina atari igisirikari cy'umwuga kitabaho, kuko izo ndege ntabwo zabonetse 96 AFDL itera, naho urugamba rwigeze ruba ni Kisangani gusa, ariko nabo abantu baharwanye n'aba mercenaires bo muri Europe de l'Est niho barwanye. N'akandi kantu ahantu harwanywe ni hariya ntuza Kenge, naho Kenge n'aba DSP baharwanye, kuko nicyo gisirikari yarasigaranye cya bene wabo yahaga amafaranga, naho abandi ntabwo yabahembaga. Alors icyo gisirikari ukuntu cyagiye kiyoborwa, cyayoborowe nacyo juste nko mu Karyango, kuko muri 60 wari uyoboye Cheta Major General n'uwitwa Wolutundula nababwiye, na yari umuganga, ariko muri force publique yarafite grade ya caporal. Aza gusimburwa na Mobutu, niwe agifashe 64, 65 akoze coup d'etat, ashyiraho witwa General Bobozo, niwe abaye chef d'état major. Bobozo aza gusimburwa na Somao. Aba bose nabo mu muryango we ni baramube, ni babyarabe, ainsi de suite. Somao niwe wahatinze, yamaze hafi minsi myinshi, ariko akayasimburana n'uwitwaga Zombi. Zombi yavaho hakajya haja witwa Singa, niwe chef d'état major umwe gusa wabayeho icyo gihe utava muri Equateur, kuko we Singa akomoka hariya za Kisangani. Singa havuye asa gusimburwa na Mayele asimburwa n'uwitwaga Lomponda. Aba bose ni abangala. Muri 90 niho yaje gufata witwa General Mazembe, abantu babaye Goma mugira muramuzi muri za operation Mbata. Mazembe niwe wakoze amarorerwa menshi yabaye hariya mu karere. 91 Mazembe kubera amakosa yakoze amusimbuza tena Mayele. 93 aza kumusimbuza witwa Eluki Mongahundu, ngo arazwi cyane, yigeze abana chef d'état major w'ingabo zirwanira mu kirere, General Eluki. Ubwo AFDL yafashe kira gihugu, Mayele ariwe chef d'état major, nawe yapfuye tariki 16 z'ukwa 5 97 bamuziza ko yagiye kuvugana n'ingabo za AFDL ngo mbere uko zinjira muri Kinshasa
yarasiwe hariya muri Kancaci en face ya aho ngubu etaba ntuza ibiro bya president biri. Alors ubwo AFDL yinjiye haza koko ari igisirikare nacyo kidafite umuhundu ukomeye cyane kuko harimo aba ex-Katange, harimo abamuleliste, harimo les Tigres d'Angola, harimo abamayimayi Kasindie, harimo abamayimayi Simba, harimo n'aba ex-Kadogo, alors harimo n'abagande n'abanyarwanda n'abarundi bake. Urumva nacyo cyari gisirikari kiri kicangacanze, ariko kikimara gufata AFDL kimara gufata kuko abaye chef d'état major wa mbere ni General James Kabarebe yagerageje gufata izo ngabo zose bagihereza umuhundo umwe. Nibwo bwa mbere Congo isa nkaho yari gize igisirikare gifite nibura commandement iri unique bitandukanye nuko kwa Mobutu byari bimeze. Malheureusement ntago byabaye igihe kirekire no mwaka umwe, ariko muri uwo mwaka niho abasirikari bavuga ko bahembwe neza. Icyo gihe umusirikari yabonaga $100, abantu bose babezi payement $100 y'umusirikari, byari bitewe n'imbaraga General James Kabarebe yarashize mu kira gisirikari kugihereza umuhundo muzima. Icyo gihe yahise yitwa FAC, Forces Armées Congolaises. Alors au niveau ya garde républicaine ihindurwa na GCSP, DSP hinduka GCSP, yari gendarmerie yo kwa Mobutu ihita hinduka police nationale congolaise. Noneho iyo ntabwo yagiyemo amayinite atandukanye, bashyizemo brigade 10, 10e brigade nyangwa babyibuka niyo yabaga Igoma iyobora province ya Nord Kivu, yari yobowe icyo gihe na General Ondekane. Alors intambara ya kabiri ubwo itangiye rero ubwo abanyarwanda bamaze kugenda, wasimbuye General James Kabarebe ni witwa Celestin Kifwa. Celestin Kifwa aza kuva hasimburwa na Luecha. Luecha aza gusimburwa kanya gato na Joseph Kabila ise amaze gupfa ari president. 2001 Joseph Aitanoma witwa General Liwanga niwe wayoboye kira gisirikari. 2004 yamusimbuje, je m'espère si je me trouve bien, Kisempia niwe wamusimbuye 2004. 2007 Kisempia asimburwa na General Kayembe. 2008 hajyaho Itumba niyo hatinze kuko yamaze imyaka 10, yayoboye de 2008 à 2018. 2018 hajya witwa General Mbala, avuyeho 2022 asimbuwe na General Chiwewe ari uyoboye kiriya gisirikare. Alors igihe habayeho ntuza ubwo FARDC ubwo FAC yarangiye 2003 habaye noneho reunification hagati ya MLC, RCD Goma, RCD KML na ex-FAC, nibwo bahise bakora Forces Armées de la République démocratique du Congo biciye muri accord ya Sun City. Ubwo rero urumva icyo gisirikare rwari rubaye noneho uruvangitiranye tena rukarishe kongera kuri ya force publique yari yongeremo abantu bari muri Armée nationale congolaise, harimo ababaye muri FAZ, harimo abakadogo, harimo abavuye muri APR kuko hari abasigaye muri Congo b'abakongomani ariko bakoze igisirikare cya APR, hari abasigaye b'abakongomani nabo barakoze igisirikare cya UPDF Bagande, hari n'abakongomani bari basigaye muri icyo gisirikare bakoze igisirikare cy'u Burundi cyo gihe cya Burundi. Noneho kongeramo abatigre bavuye Angola, ababaye abamuleliste, abamayimayi Simba, abagendarme Katange, abamayimayi Kasindie, abari bavuye muri MLC, abari bavuye muri RCD, abavuye muri RCD KML, IPC, abakatakatanga. Haza kwiyongeramo 2006 na 9 abavuye muri Pareko, abavuye muri CNDP, abavuye muri Nyatura n'abandi ba civile benshi bahise baprofita muri ako kavuyo bakinjira mu kira gisirikare na formation bafite. Kongeramo FDLR Muze Kabila yari yongeyemo, n'abavuye muri FNL y'abarundi n'abari baravuye muri za ADF. Ibaze rero iki gikundi cyari kiremwe n'izi ngabo, zimwe zavugaga Tanzania, abandi bavuga igikata Cyangola, igiportugais, abandi bavuga icyongereza,
abandi bavuga ati twebwe turaba ex-phase twabaye forme n'abafaransa, abandi twe turaba ababirigi. Urumva yari marmite y'ibita ratatouille, no kuvanzemo imboga zose zo kwisi, ku buryo utamenya iyo sosi imeze ite. Haza kuba ikibazo rero, hagombye kuba reforme. Iyo reforme yari ifite programme yo kuva 2006 kugeza muri 2015, ariko ntiyigeze ikorwa n'umunsi n'umwe, kuko ndaza kubabwira impamvu iyo reforme itigeze ikorwa. Alors kugeza ubu, kuko turushaka kwerekana intsinzi ya M23 kuri FARDC, umaze kumva architecture ya FARDC iteye ubwoba. Ariko muri iyo reforme quand même hari utuntu twakoze sur le plan organisationnel. Muri iyo organisationnel nubwo nayo habayemo imitego myinshi, baje quand même kudegaja, haza kuba ingabo zirwanira ku butaka zari ziformwe n'ama region. Hari 11e region iba Bandundu, 12e region militaire iba muri Congo Central hari Matadi, hari 13e region militaire iba muri Equateur, 14e region militaire iba yobora umujyi wa Kinshasa, 21e region militaire ifata Kasai yose, 22e region militaire iba Katanga, 31e region militaire ni iyobora Chopo na Bazuele, 32e region militaire ni iyobora Ituri na Hotwele, 33e region militaire ni iyobora Sud Kivu na Maniema, nono 34e region militaire ni iyobora province ya Nord Kivu. Alors il a 11e, 12e, 13e, 14e nizo première zone de défense, 21e, 22e zikaba ziformye deuxième zone de défense, 31e, 32e, 33e, 34e nibo ziformye troisième zone de défense, ari ikorera hara mu karere ka Est ya Congo. Alors raporo zihari zakozwe na enquête na Banque Mondiale, bavuga ko kira gisirikare gifite abasirikari bagera ku 160, hakaba ari na polisi ifite 180, na garde républicaine ifite hafi 20,000. Ubwo urumva ni hafi abasirikari 360. Ariko iyi mibare mu bantu b'abasesenguzi baje gukora enquête, impamvu reforme itigeze iboneka kugira ngo habe unicité ya kira gisirikare n'ibyo bikundi byose mbabwiye bikiremye, harimo inyungu zikomeye cyane z'abayobozi, kuko banze gutanga imibare mizima, kuko harimo imibare yo kubeshya. Iyo mibare, ayo mafaranga asaguka akaba yibwa n'abayobozi ba gisirikari n'abayobozi ba politiki. Alors niyo baba kugira ngo igisirikari bakireme cyo ngo kirinde igihugu, cyabaye cyo kurinda des intérêts y'abapoliticiens, des ambitieux politiciens, n'abandi bagishyira muri defense yo kudefanda amoko, kuko ikibazo cy'amoko kino mu gisirikare ahubwo kurusha no muri politique, akaba binagira na impact sur le plan opérationnel. Ugasanga umu-officier w'umukatange aravuga ati ntashobora kuyoborana n'umu-officier w'umungala, bitewe nuko ubutegetsi nyine bw'abangala bwa Mobutu bwashenywe n'abakatange. Iyo ntambara n'ubu ngubu iracyarimo, nyira ntabwo turi bubitinde kuko ntabwo ari topic yacu y'umunsi yo kuba bya politique. Umunsi ni defense na sécurité. Alors iki gisirikari rero gifite difficulté zikomeye cyane. Difficulté za mbere gihuye nacyo ni yitwa unicité du commandement. Donc commandement ntabwo iri ini. Hari bamwe babaye forme n'ababirigi, abandi babaye forme n'abafaransa, abandi baforme n'abakoreyen, abandi babonye formation y'abanyarwanda, abandi bafite formation y'abatanzania, kandi ugasanga no muri reyi iyo bita drill ntabwo n'ubu yari yaba ini. Hari abagikoresha reyi y'abatanzania, hari abagikoresha reyi y'aba Tigre d'Angola, hari abagikoresha reyi y'aba ex-phase, abandi y'abanyarwanda. N'ubu ngubu meme muri commandement iki kibazo kiracyahari. Harimo ikibazo cya kabiri cya multiplicité de centres de commandement, kubera ibibazo byo gushaka buri muntu yibe akore détournement yumva ko ariyo bayobora. Ugasanga maison militaire ni itanze ordre, izo ordre zigasenywa na sous-chef d'état-major par exemple chargé des opérations, zaba zigeze hariya gouverneur militaire akavuga ati nanjye ninge gouverneur militaire hano ngomba kuyobora. Gouverneur militaire akaba contredit na état-major général avancé, état-major général avancé ugasanga bayi contredit par exemple na décision za zone de défense,
zone de defense commandant 34 yemereje akavuga ati nanjye simbyemera ibi muvuze kuko nihangiye hano chef. Uwitwa commandant wa task force wa JR akavuga ati reka da c'est mal la présidence de la République. Hakaza muwitwa coordonnateur des opérations ati non président manome kuya umwese mayobore. Donc ugasanga komanda uri kuri terrain afite ikibazo arafata ordre ivuye kwande kandi ibi byose c'est l'amateurisme au sommet de l'État kuko buri abayobozi ibi byose bipfa bitewe nuko nta president ufite vision ibyerekeranye na defense. Nibi mbabwira nk'umushakashatsi je doute très fort ko uramu president ashobora kuba yabisubiramo amenye uyu muhundo we nibura nawe umezute kuko sinzi ukuntu ashobora kunoma un coordonnateur des opérations akanoma na commandant wa task force basanga commandant wa zone de défense wa région militaire itanga rapport muri maison militaire isimbutse. Donc hari nagatogo donc ibi byo byonyine si le plan institutionnel byerekana faiblesse ya kira gisirikare. Difficulté ndi ya kabiri kira gisirikare gifite la non maîtrise des effectifs. Buriya nta commande ushobora kuyenduka mubaza ati se bataille yawe muri abasirikare bangahe no umaje mu gitondo yakubera ni 300 nimugura akagura ni 200 kuko nawe ntabwo abizi uko S1 uri uhemba abasirikari amubwira sero umubare bari bushobore kwibamwa amafaranga ati no to declare ka gatuzana wisa bakandika kuko bazi ko niba bafite 200 ubwo siri wisa hari sisa ya fictif bazi ko baratangamo ya 200 bayaheta major 200 bayahereze maison militaire nabo basigarane na desa bakubite poshe kuko nta uzayababaza. Ikibazo cya gatatu kira gisirikare gifite hari cyo bita le tableau organique et le tableau de dotation ntayo igira. Mu ma recherche twakoze i tableau organique nabango niyo yerekana bafite aba sergeant bangahe aba lieutenant bangahe aba officier supérieur bangahe unit zingahe ngubu ngo Aleste bafite 18 regiment ariko baza ahantu ziri twe wazibona kuko nta tableau organique ihari. Tableau de dotation niyo ifasha kumenya ibikoresho bingahe bafite. Alors bazi hari ibikoresho biva muri maison militaire gatanga ibikoresho chef d'état major agatanga ibindi gouverneur militaire akatanga ibindi état major avance nayo igasaba ibindi ku buryo nta umenya ninde ufite ibi kuko nta tableau de dotation bagira. Ikindi kibazo kibarimo niyo bita faiblesse ya capacité opérationnelle na manœuvre ya logistique. Ibyo ubu bose rero mu nyungu toujours zo gukora za détournement nta umenya ninde ushera logistique yabo ni biva hehe alors que bafite 3 grandes bases logistiques ariko ziri nommées par les noms seulement mais pas sur les faits. Hakaba harimo ikindi kibazo cya incapacité iyo bita planification et de façon d'organiser ma opération ari coordonné muri interforce. Donc iyo tuva ngo interforce ni force aérienne force terrestre ingabo zirwanira ku butaka zirwanira mu mazi n'izirwanira mu kirere nta coordination bagira. Niyo mpamvu mujya mwumva umunsi umwe force terrestre igasaba maison militaire ngo yohereze Sukhoi ubwo uwatanze amakordone ninde uwayatanze ni gouverneur militaire kandi abo muri force terrestre bari kuri terrain ntabyo bazi ugasanga Sukhoi iragiye ikarimbura abasirikare ba FARDC bitewe nuko nta capacité ya planification iri entre iyo bita muri interarmée ntayo. Alors interforce même à l'interarmée aussi nicyo kibazo kuko nk'abayobora des unités spéciaux zikora appui aérien nangwa abafite unité ziriya bita za blindé na artillerie bazita les unités de défense principale. Blindé bango ibifaru na ziriya za mitrailleuse anti-aérienne abaziyobora ugasanga bonyine bari kurasana kuko nta coordination ihari buri muntu afite komanda we ku rwego rw'igihugu nangwa ku rwego regional. Alors hakaba harimo ni zindi unité ziya zinjiramo ziturutse ahantu ati de bokende goza batawa na Kisangani eya iyo batayo ikaza ikajya muri terrain itaziranye nta manevre yahabaye muri za cadre za operation kandi ibyo byose ntibikorwa kubera batabizi babikora babizi pour kugira ngo urugamba rukomeze kuko nyuma y'urugamba ndaza kubisobanura impamvu ko turi mu kuba insinzi ya M23 kuri FARDC. Iyo nsinzi ahantu ituruka d'abord urumva ko ici le plan d'abord opérationnel ici le plan organisationnel
ikaba no muri kapasite. Kapasite bari abasirikari iyo bagiye ku rugamba, ikintu cya mbere dotation babaha ni urumogi. Buriya buri musirikari wese yaba na generale wa FARDC yagiye ku rugamba atwara abafite nk'amabule nk'atanu y'urumogi, iyo babikorera dotation. Abasirikari bagiye ku rugamba benshi baba bavuze ngo babahaye imiti impumbya. Donc igisirikari cyabo ntago kiri fondé sur le professionnalisme, kiri fondé sur les stimulants. Abajya kuri operation agomba kuba yinyora urumogi, agomba kuba afite impumbya, ibyo kurya nangwa ibyo kunywa babaha nukubagurira ibizoga zo kubasindisha. Buriya buri musirikari wese afite akantu bita sapilo. Sapilo n'utuyoga dukorwa Kinshasa n'abahindi, tumeze nk'utu whisky ariko gakarishe cyane, kaba gafite nka purusa nka 45 nangwa 50 za alcohol. Ngibyo ibikoresho bikoreshwa mwa kira gisirikari kandi biremewe kuva kuri generale kugeza ku musirikari wasi. Baziko abi bangi abi noa epesa kabaide abi noa ndebundaka. Abasirikari bose bafatiwe ku rugamba, hari nabo mperutse ukubona bafashwe bagiye guhungabanya umutekano mu Rwanda, bari bafite urumogi. Rumogi ntabwo aribo barugura, rubagurirwa na ba S4 biri parmi dotation bahereza kira gisirikari. Urumva ari umusirikari wagiye kurwana kubera nyoyo urumogi patati patata, urumva ingaruka ukuntu ziba zimeze. Hakaba ari ikibazo kirimo cya absence ya motivation. Bara abasirikari ngiye kubahereza imibare y'ukuntu bahembwa, biteye akaga gakomeye cyane. Motivation yabo, presidence yiboherereza prime y'amayero amadolari 20. Bangwa amadolari 20 tubaze kuri to uyu munsi buri hafi nka 56,000 francs congolais. Ariko amafaranga babona kuri terrain babahereza ibihumbi 30. Nibango siris $20 buri musirikari bamurya ibihumbi 26 bari abari ku rugamba. Ça c'est de 1. Kandi barabizi ko babaha $20 ariko kuri tele bagenda babaha 30,000 ngo niyo prime. Ahubwo ubu ngubu amakuru twabonye uyu munsi nk'abari abasirikari bari Gatsiro bari Nyanzare ngo bamaze amezi 3 niyo prime batagira ute batayibona. Ayo mafaranga ava kuri bank, yagera kuri bank bayavana kuri bank ya iyo prime ari $150, bagakuramo 50. Iyi ngiyi ikajya kuri presidence, ibaze multiplier par bya bihumbi nakubwiye 360. Ubwo hakabasiga 100 bagakuramo 50. Iyi 50 ni yigabanywa maison militaire, état major général na inspectorat général. Hakabasigaye 50. Muri 50 bagakuramo 30 niyoja muri zone de défense, akagabanwa na muri région militaire, akagabanwa na mwari ya maternité rattaché. Ubwo musirikare bakamugenera 20. Iyo 20 rero niyo bakayishanja mu makongomani, akaba 56,000. Iyo 56,000 bakamuha 30,000, 26,000 ikaribwa na baraba muri task force ya ntuza ya opérationnel. Ngiki kibazo cya mbere, bara basirikari bagowe bakeneye umuntu ushobora kuza kubalibera. Buri yubajije agahinda mu FARDC afite karuta ahubwo ko umuturage wo hasi bafite, kuko benshi bamaze kudeserta, kuko igisirikari nta n'ufite umutima wo kujyamo. Ngeze nkurikira interview Fade Makanika yakoze ngo ni igisirikari cy'amabandi, ça c'est plus que même ububandi. Ibaze même le président de la République aho arya amafaranga y'abasirikari swandiza yohereje muri operation. Amadolari 50 ajya muri presidence. Dufite ibihamya kandi uzabishaka ashobora kuzabibona. Ni $150 asohoka ya prime ya commandement, ya prime de combat plutôt. Uko ayagabana nabibabwiye n'abagera. Umuntu wese ufite umusirikara mubaze ko atari 30,000 babona comme prime de combat, alors que muri banki asohoka $150. Kuby'imishahara muranyumva? Yes, nende ukubwira nti turabizi neza, turabazi bene wacu babamo niko bahemba. Merci beaucoup, très bien. Kuby'imishahara ntabwo ndatanga imishahara yose, wenda turavuga mike. Umusirikari wa première classe ahembwa ibihumbi 243. Ubu ngubu baze neza
ari munsi y'amadolari hafi 80. Alors muri aya madolari 80 nimwo yishyura inzu, niba afite umufasha n'abana nimwo agura igitenge cy'umudamu we, nimwo agura imyenda y'abana, nimwo abishyurira amashuri kuko nta gisirikare cyari gifata charge y'abana ku ishuri, nimwo yakwivuza nawe ubwite kuko nta miti babona. Ngira ngo abari hanigoma murareba ko abasirikare barara muri Kakatinda ukuntu bameze, n'inkomere zihari ku buryo ni amafamiye ajya yiyaranja kuza kuvura n'inkomere zaguye ku rugamba. Alors 243 500 niyo première classe ahembwa. Tugiye kuri sous-lieutenant ahembwa 290 000, urumva ko nawe ntiragera kuri $100. Lieutenant niwe ufata 305, ariko 305 niyo ava muri banke we bakamuha 300. Ngo no muri paye bagenda babakata 2000 ahubwo ari nabo bakata 3000. Kapitene ahembwa 311 ariko bamuha 309. Majoro niwe ufata 315, lieutenant colonel 320, colonel full niwe ubona 322. Urebye muri to kugura dolari, ubwo colonel niwe uhembwa amadolari 100 kuko buto nko muri za Kasai ahubwo buto igeze muri 3500. Ubwo urumva ko 350 000 niyo $100 niwo mushahara wa colonel mwakira gihugu. Donc urumva si le plan motivation yaba niveau ya prime yaba niveau ya solde. Noneho twajya muri fond de ménage ari amafaranga y'ibyo kurya byabo, ayo ngayo yose ukwaje yose niko asubira Kinshasa, ugasanga abasirikare bonyine bari kwishakira ibyo kurya, barakikorera ibyungu muri ntuza muri operation aho batetse. Twaje tubona video nyinshi aho M23 yabatesheje naho bari batetse n'ibiki. Alors urumva ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo abasirikare bari gutabaza ati nane akoya ko libere biso. Iyo ni ntuza nukurira ko abasirikare bamwe aca isirikare bari kurira. Hari abarutse ku audio merutse kumva abi M23 yakakanangwa abipasi hoyeleki abi nibura M23 izi ati ko tuzi ko bo ari ingabo zigumuye ariko barya neza, ati bambara neza. Uno mu FARDC twa interview wari kutubwira amakuru ukuntu bo babivuga l'interne, ati ingabo za M23 zambaye neza, zirya neza, ati bararwana umunsi wose nta n'umunsi n'umwe twumva bananiwe. Niyo mpamvu usanga ubona ko kuva aho urugamba rwatangiriye Cyanzu rukamanuka Zambuzi Ntamugenga Rumangabo, ahantu abasirikare bahanganye gato niriya yitwaga batayo Jungle yari yobowe na Mavinga yaguye muri prison ya Ndolo, niwe nibura wahangaje. Naho ahandi hose ahantu harwanywa ara muri Rucuru ni intera hamwe zaharwanaga. Naho FARDC ubu ngubu ni igisirikare qui existe juste de nom et non de fait. Donc ni izina gusa rihari ariko nta bikorwa na bike bihari byatuma cyakwitwa ngo ni igisirikare. Alors dusoza muri presentation ya FARDC, mwamaze kumva ko ibibazo ni birebire nta nubwo twabirangiza muri space kandi ntabwo dufite umwanya muremure, ngira ngo mwamaze kumva. Donc tugiye kuri M23 force yayo ni yihe? Force M23 ifite un commandement unique, donc chef arazwi kandi ordre zigenda muri structure militaire. Ngo iyo zavuye kwa chief of staff ziramanuka mu ba commanders bagahita bazire percuta sur terrain bikagenda muri normal. Kuko abasirikare ba M23 abayobozi bayo benshi nibo bagize force za kira gisirikare. Ubarebye bose bamwe nibo bari ba commanda zone, abandi nibo bari ba commanda secteur, abandi nibo bari commanda ops. Ubu General Makenga niba ari ops wa Sud Kivu. Donc akivamo Sud Kivu kugeza n'ubu ngubu ntiyongeye kugira umuhundo runaka, ahubwo naho basize barazahaye barapfuye ku buryo ubu mu Sud Kivu nta n'abasirikare bakibarizwamo. Niba ngo nk'umunsi M23 igeze Kavumu ngira ngo izagenda ni mu kibaya gusa, izigendera mu Giteme kuko abasirikare bose bavuga ko baheruka guhembwa amafaranga
Afande Makenga akiri opse wa Sud Kivu. Icyo gihe cyari muri 2010. Ayo makuru twarayabonye ko akimara kuvayo nta musirikare tena wongeye kubona amafaranga, n'urekamye amafaranga ngo baramufunga. Igihe abakomandazi bandi tutari buvuga amazina yabo bari Beni, bari za Lubero, nibwo abasirikare baheruka guhembwa abofisi ubu ngubu baremye M23, nibo bari bafiremye ireme rya existence ya FRDC muri karere ka Est. Bakimara kuvamo hasigayemo Katanyama, hasigayemo baraba ex-phase nk'ukuntu bari baramenyereye kwiba ku bwa Mobutu, n'ubu niko bakomeje kwiba. Akaba nari byo mpamvu batifuza ko M23 abasirikare bayobozi bashobora kugaruka muri leta, kuko bazi ko bazababuza ubujura. Niyo mpamvu babitira batetetete bazaba étranger. Kiriya ni alibi yo gukomeza kugira ngo bandirisise umutima w'abayobozi ba politike. Bo icyo batinya nuko bazi ko Afande Makenga naramuka agarutse muri FARDC, Afande Nzenze aramutse agarutse muri FARDC, ngo ubujura bwabo bari gukora ntabwo bazongera kubukora, kuko ntabwo wambwira ko umukoloneli uhembwa amadolari 100 nkuko tubibonye 322,000, ariko akaba ari kubaka inzu ya etage hara muri Goma, akaba ari kubaka inzu ya etage Uvira. Ayo mafaranga ava hehe? Urumva ni muri trafike na detournement no kwibaza fond de ménage. Bakavuga ati barabatipe tuzi ko batiba, nibagaruka muri iki gisirikari tuzaba tubaye chini ya urini, tuzongera kubona uko kwiba. No bakavuga ati voilà, pas de négociation avec le M23. Ariko usibye ko ngewe comme analyste wa défense nabakonseya ntibazinigire bashaka kwinjira muri iki gisirikari, kuko iyi tableau mbahaye murabona c'est un tableau très noir ya FARDC, ku buryo kuyinjiramo we wenyine usa nkaho bawinjiye muri gihonomo. Je doute très fort ko waba kuva muri M23 ngugiye muri FARDC ni nk'umuntu uvuye mu ijuru akaba agiye muri gihonomo. Ça je pèse memo kubw'ubushakashatsi twabonye ukuntu kira gisirikare gihagaze. Irindi kosa ririmo cyakira gisirikare faiblesse yayo nuko igihe cyakoze recours kuri za milice. Zira milice y'Ibazalendo gukorana n'aba FDLR n'aba mercenaires. Urumva nindi tena difficulté yajemo ku buryo nk'uba aba officier ba FARDC base bavuga ati se abantu twarwanyaga ari amagroupe armé nibo batangiye kutuyobora, alors ugasanga harimo uruntu bakaba badashaka kwira. Okay, M23 ifite ingabo ziri determiné, zidakeneye umushahara, kuko bazi ko umushahara bazabonamo ari uruta amafaranga, kuko kubonamo umushahara wo kugira ngo ubone sécurité, ubone ubwigenge, ubwisanzure biruta amafaranga. M23 abasirikari bayo ntibakeneye byo kurya bya lix, impungure zirabahagije kandi abasirikare ba leta bo ntibashobora kuzihanganira. M23 ifite ndi avance kuri iki gisirikari kuko imenyereye imisozi, izi kuzamuka imisozi. Naho abasirikari baze nk'umusirikare uvuye muri Bakongo yari yabona n'umusozi ufite na metero 200. Urumva kugira ngo muzana najye kuzamuka umusozi wa muremure, ndibaza ko adashobora no kuba yagira no muri metero 100 kwa uzamuka. Ubwo turi kwerekana ibanga ry'insinzi rya M23 kuri FARDC, c'est-à-dire M23 ifite avance ikomeye cyane sur le plan tactique, sur le plan organisationnel et sur le plan ya performance kumbaraga. Abasirikare bari mu M23 n'abasirikare bamaze plus de 30 mu rugamba. Hari bamwe bavuye barwanye ku rugamba rwa APR, baruvuyemo baza muri rwa AFDL, bavuye muri AFDL baza mu rwa RCD, bavuye mu rwa RCD bajya muri M23, bavuye muri CNDP plutôt, bavuye mu rwa CNDP bajya mu rwa M23 ya mbere. Harimo n'ababaye muri Pareko batabaye muri CNDP, hari n'ababaye mu bindi bikundi ariko nabo bahoze mu zindi groupe zirwana. Bango bamaze plus de 30 ans bari mu rugamba, donc sont des expérimentés de la guerre. Alors kubazanira umuntu uvuye kuba forme ngo avuye Kitona ni de semaine yakoze ibyumweru 2 ukamuzana imbere y'umuntu umaze ku rugamba imyaka 30 nka General Byamungu, sinzi uwo muntu uburi kumulivre livre à la pâture. Igihe nkatwe twumva basesenguzi ko kira gihugu kidakeneye kwagira négociation, ukibaza ati se bashingiye kuki kugira ngo ntibemere négociation avec des professionnels de l'armée.
abofisiye bose barimo M23 nta mudesemene urimo, ni abasirikari bamwuga kandi bafite determination, bari motive pas avec l'argent mais motive kugira ngo habe dignité y'umukongomani kandi kiriya gihugu kigire umutekano. Alors ibi nibyo byababashishije kuva Bunagana bakarwana urugamba rwa Cengerero, bakarwana urugamba rwa hariya Rumangabo, bakarwana urugamba rwa Ntamugenga, urwa Ngugo, urwa Nyesisi, urwa Rugari, Kibumba, bakamanuka Itongo, abandi bakubita bagenda hariya za Kibututu, bagenda Gatwiguru, bagafata kugeza Nyamirima, bahita bagaruka ariko gufunga iyo nzira, abandi bamanuka Mabenga bafata Rwindi, abandi barazamuka Tongo, Kabizo, Kanaba, baramanuka Ibambo, baragenda Gishishi, baramanuka baba bafashe ntuza hariya nani Bwalanda, abandi baragaruka Gicange bivuyemo, Kirorirwe, ubu ngubu bakaba bageze iriya za Mpati, abandi bakaba bageze za Buramo, za Kadirisha. Ejo imirwano ikaba yarabereye hariya muremure, c'est un point très stratégique ku buryo kuko iyo uri muremure ubureba Karuba inyuma yawe, ubureba Nkingwe imbere yawe, iburyo ukareba hariya hitwa Ruhengeri, Ruhengeri nibwo ubumanuka ujya hitwa Ishasha niho ku muhanda nyine ugiye Bukavu, donc uvuye Sake ugira hitwa Rutoboko, ugakata ibumoso ukajya Kitumbiri, Bugoroba, ukabugize Ishasha, Ikiruku, ubwo iyo ni inzira igiye Bukavu. Iyo ene muri aya masaha yose ubu M23 niri kuyikontrola a partir y'umusozi wa Muremure. Alors uri muremure ubureba Rushoga inyuma yawe, ku buryo uri muremure ushobora gufata na kompora ntazira zigenda kwebure za SAT7, ushobora kurasa meme na za Ngungu uri hara ku musozi wa Muremure. Si le plan politique M23 gufata hariya ni sikomeye cyane, yaba ku rwego rwa opérationnel yaba ku rwego rwa politique. Muri make ngiyo historique ya FARDC ukuntu yazamutse n'ibibazo yahuye nabyo n'ukuntu ihagaze, n'ukuntu M23 nayo yazamutse n'uko ihagaze. Donc imbaraga za M23 zifite raison d'être kuko biraboneka intambara zose barwanye nta rugamba na rumwe bari batsindwa, nta n'ahantu na hato M23 FARDC yayikura, naho yasigiye Sadeke abarundi bakahafata na FDLR. N'ubu ngubu niho hari Muremure bari barahafashe mbere, barahasigana abarundi bahabaga, ariko abarundi ngira ngo bahasize n'agatwe ntiwababara kuko intare za Sarambwe mu mirwanire yazo muri tactique yazo ntizihusha, habaye urugamba rukomeye cyane, ariko kubera bafite determination yo kugira ngo bajye gucecekesha intwaro zaziri kurimbura abantu hariya za Karuba, zaziri kurimbura abantu hariya za Mushaki, ungubu izo ntwaro zaziri kurasirwa hariya ngira ngo abaturage uyu munsi biriwe neza, bishobora kuba bari burare na neza. Ngizo analyse sur la superpuissance du M23 kuri FARDC naho zituruka na faiblesse iri muri FARDC. Murakoze cyane. Yes, urakoze.